Frustrated by a severe prolonged shortage of clean drinking water and erratic power supply, residents of Kanailam Halampara under the Surba Assembly constituency in Kamalpur subdivision stake a massive road blockade today. The protest completely disrupted vehicular movement on the regional highway, stranded dozens of commuters, and drew immediate attention to the administrative negligence in the area. Karen kuru hingga kai cungbu Karen bai tong ba, ha? Karen kuru hingga bo Karen bai tong, jadi supply nos tong ga kai cungmani kamo. Duita wat khalai bo sarogo bong yango, ekbar sarogo cinyango ekbar sarogo. Bopara. Yang kai halam Kanailar para. Hingga yang kai sarogo cini yang sarogya cung tini bo nukjak supply sarogja. Roibar shonibar bo supply sarogja. Oli di bo roibar shonibar kai bo tini cungbo na. Jepuru supply no ba phungwa phaya tongre. Phungwa phaya chung phungpuru durbal sawo ang shonibar roibar meeting thangjak durbal bo meeting thang tuini meeting ore thangbo na supply no sto meeting thangwa ha hangka bo meeting thangjak kai boni bo bin bodla bin bihi busana bo tam tui saro kalungya ba tho roibar shonibar si meeting thangkana himani khana o to din khai bo durbal maya khai ung chakri ya kathong chini tuini porijon nangwo chung tui nangwo Nong para kai boro. Chini para kai ora Don Chandra chini parangka Kalikumar para. Empru para. Empru bazar chini para. Sao có sản này, sao có sản này, Pure report, Chini Khora.